मैम खुरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुहुन के थोक मैम तरा नोसरी ngasi मनुहुन थमजरी टॉपिक असी मरुइना हौजिक अखोगी हौजिकी बर्निंग इशू है तारे ILP की इशू लेरी मिटोप मियानसा इंडिजिनस पीपल की इशू मैम से मरकसिदा अखोगी नेपाली वोटर सिंह अखोई नेपाल लेब वोटर सिंह मणिपुर लेतब मीसिंग सी अखोई वोटर लिस्ट इनरोल तौसलकपा सिगी मतंगदा मरुइना खनगदबनी लोइना हारिबा टॉपिक असिदा खरन नगुदा लेक्शन बेर गेसिंग असि अहान मक्तदा ओजा धनबीर लाइश्रम सोशल साइंटिस्ट ओजा धनबीर नि ओजा धनबीर बता नोक्सरी लोइना गेसिंग माइ लेक्शन बेरिबा ओजा अर्जुन तेलहैबा कन्वेनर JCILPS ओजा अर्जुन बुसु तरा नोक्सरी लोइना अखोई गेस की बताइदे लेक्शन बेरिबा ओजा एन सनातोंबा एडिटर मणिपुर मेल एडिटर बुसु तरा नोक्सरी अहान बुइसे अखोई ILP हाइ तारे इनर लाइन परमिट सिस्टम मक्सु नतबा अखोई मिटोप की इंडिजिनस इशू सिदा खरे हेन थवाई थबक तौबीरी JCILPS कन्वीनर सो बीरी बजार अर्जुन लाक्सके मरुइना हुजिकसी अखोई पॉलिटिकल की फिदा फंगनबी अहान स्टेप सी वोटर लिस्ट मिंग चनबसिदी मखोई वोटर लिस्ट याहोरगदी मखोई पॉलिटिकली मखोई राइट फंगे हाबगी पोट अमसु लय अदु मरुइना तोरिसी सिगुम्बा वोटर लिस्ट हापसी गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंगना तोगान तोगान बा BLO हाबे याय तोगान तोगान मखल की ऑफिशियल सिंगना तवे अदु मरुइना इलेक्टोरल हाइतारे इलेक्टोरल रोल पारिबा ऑफिशियल सिंग हाइतारे सिगा लैंगाक सिगी तोगान बा मखोई की ओइबा मोइना थवाई यावद बगुम्बा नत्रगा पुचिल सिंग दा बगुम्बा की कंडीशन लैबसाला नत्रगा मसी अखोई लैंगाक पारिबा हाइतारे elected person सिंगना मखोई किजबदगी हाइबदी की वोट मखोई मोइदा गांगरगा कोई मोइ लौथोरगा कोई वोट फंगरोय काररोय हाइबी अकीबा लैबा दुगुम्बा तोगान तोगान बा एंगल क्यादगी करी करी मसिगी पोसी यौसलकबनो स्टेप सी मरुइना हुजिक मणिपुर की यामना अखोई इम्फाल मयाइदा हाइतार मयोल हाइतारे अनकपा थांगमैबन सगोलबन उरिपोक कॉन्स्टिट्यूंसी मैमदसु मिटो मियानसागी अखोई आउटसाइडर्स मैम की कनो मैमसु लै इन्फ्लक्स तौरकपा मैमसु लै मरुइना मणिपुर की पॉलिटिकली सु दुम याउसले हुजिकसु MLA ओइबा याउसले हाबिग वाफमसु लै मिटो MLA ओरे हाबे वाफमसु याउरई अदुई मथक्ता तोगान तोगान बेंगल सिंगदा अखोई लैंगाक सुली पाइब सिंगदा MPSC ना लोग एग्जामिनेशन दसु मिटो सिंग याउरे हाबिगी प्रॉब्लम मैम लै सिगुबा मैम सिदा मरुइना इलेक्टोरल रोल याउसलैसी करीदगी अखोई करी करम बा स्टेप सोयहोबदगी लापसारो मसिगी जे जाजार जुन करी हाबिनगी मसि बतांग यामना लाइबक थीबन हाबिताई मछि इलेक्टोरल रोल दा अखोई मिटो हाबिसु दा sai इंडियन और फॉरेनर्स अनिमक पुमिन तो यारे मो याउसलक बाइबसि अब सेना हरग दे कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट सिंग हाबितारे को मखोई की इंटरेस्ट की तौबनी मखोइना हापसन से हाइबगी इन्फ्लुएंस तौबगी वाफमसमदी मैम लोइना मन अदम खांगु पोने हाइतारे तौरंगनी हाइबसमदी तौदुसु लाई हाइबतारे अद क्वाइ लुरई दिंग सागे इनोल तो होनबदा सागे मरी लेनब डिपार्टमेंट हाइबतारे अगमबसिंग और एनीबॉडी हु कैन इन्फ्लुएंस दैट याम लुरई दिंग सागे आइखोगी लमदम सिदा अखोगी इने पाक चौखुचनब होनबदा येलंबीबु कंजनब होनबदा अखोई मसि तौरिसे तबो थोक्तेना हाइबसे खंथब ngambagi शक्ति एमा वाट पछिने काय मरो ओरिदि अदु हे वालिंगैदि हापसन म याबै रूम दियाम लै हाइतारे आइना सुले ngamगने आइना हापके खंगरगदि आइगी ऑन इंटरेस्ट हमदा हाइबतारे को कइलो ना कोई इंडियन डेमोक्रेसी दा हाइबता सिस्टम जिदा लाइसे anybody who are settling here, who are residing here, kanano khangdragasu अखोगी लैकाई दुगी मागे मेंबर गाय ना उजले दिको अदगी पंचायत की लीडर सिंह और MLA ले दिको मोइने एक द रेसिडेंशियल एड्रेस हम पीर कांदा द याव प्रॉब्लम ले दिए वो मास फाइज ले आई न मसे खंगी मोर देन 5 years 10 years मा शायद इमुंग से ले कायना त पांचलगा एनीबॉडी इमुंग अमदा मयांग ओसो मैतै ओसो आई इमुंग मीना त भाई तारे को मा इमुंग द ले मेंबर अमनि का हाजिलगा हे त बोतल चलन बे याव प्रॉब्लम ले ये सिस्टम इटसेल्फ अहूब ले हाइब तारे अहूब सिंग असिदा हेना चांस लौरगा जंक्शन बाहिबगी खुदोंग जाब लौनिंगबगी कोई इंटरेस्ट हम कोई ले हाइब तारे मसे थादो बिनाबो चुमी मसे अखोइना मतम मतमगी तानहम थोये स्टेट ब ताइनो वानी स्टेट इज नथिंग बट दे आर द पीपल ऑफ ऑन कैनोने स्टेट सेमी दु कोई मी नै अखोइ अखोइ से ngang की इंटरेस्ट थबक तोबा तुम कोइ नगे कोइ लेबा की मिंग लेतबा हाइब तारे मसी कनो सुमा कोई हाउ फाउद ले है लई मसी हा मदai मसी अपील तौजनिंगी anybody who are I mean residing in Manipur who are
I mean, them should consider as Manipuri, but there should be a Manipuri person first. Yes, Manipur sin nung sibagi wakalon si entaragati adugo base void to gani yaholoi dabni adug step to lobja gadabani haibaduni maruina matang sida koi oja sato bada laksege maruina hojiki posini same question hai tare same top posini electoral role yausalai ji moigi maruina pukchil seng dabasi kharadi yauram do male masi matang oja sato bigi wapam do tajani koi pukchil seng dabai bu chumme mamdi koi gi migi lamsat haibsi mana power to paraga karang moisu electoral role changkali kambu moisu direct benefit kumba leram magadi sumam ji from all angles masung basi yeng thum darga le koi gi Manipur sida koi yeng adab se koi gi lamsi majority community hai na koi chi maitei ne lerimni tasena total physically count tar di madu ai singnare hai tare ne handaram do male mamdi mi su yam da ba kai tarangang kai tar first koi economic kai tar koi awaba mi like tambai waba dum yam ji yenga sum si yenga koi mi su yam de then nan kanano kara posta yam wakhan thokpon pam na hai ri koi Manipur sida paisa pai basi tax thi basi 1200 crore sorry 1200 kum basi paisa pai bagi list ya yawa si manung sida koi Manipur sokol koi maitei machani ka ji below 100 ta lai ga an pa ma hai hadi ya yam thatina haidara bane ba koi se sum yam ji yenga ko na tok do si hari sini si enumerator masing voter chen ma chali ba ujik aadhar link tore ka harmni na area da yaw de area da yaw ba ya de kai ba adum ba myam su hai nei madu adum ba myam du yeng sal laga di madu phabe adu ko na hai ga do si nangonda ngaktang power pi ringa Abraham Lincoln hai ba do mi lamchat khange haradi power pisal loi do ngaktang monda mana sa enumerator oi bagi authorized story nga dra mana ai share su janga su despite all threats ai da sumba tawni hai bagi adman thorakwa ngamagadi achum basi laini adu bu kanana ngamni si chingda without any protection remote area changa irudorim ni ek tok da khupang tharpe ai na darga kai tor pusi ai sumba me am si yam le rangoni eta DC official la o na i kauraga i natam ni na sumam ji lekai changa torudorim ni ma su dum magi life to yam endangered ni adu bu hari sini si ngamuido tar dia ba es masai ngamoi ai gi level na madu achum ba doi to bu ngamoi haidana mo yam je manaraga khangde suggestion on puthora ba ai si goda without any ai protection ju lekte police yok de lekai changum da sumam ji muta tana tare enumerator me am tana ni agent ha da kai hata sarkar da authorized story ba mission do moi de gi moi makok da dilai ngoni moi da feedback hai tare ne noi wakhanda chum ba sikramain tor ko phanga da ge na government moi di lora ba aduga adu apply tor ga chum ba phangbra du yeng si habitai madi hen ba wafam di haibangam de haptare yes oja sato bana haibire ado makhadab je oja Dhanabir da same question sini kari karamba makoi gi pukchel seng da badi khadi yaw habi wafam de oja sato bun thabiri amram da oja Arjun gi su adi wafam du ni khara tawge na khallaga di madu ai ngamoi doi tari tokona phai khara pukchel seng tawge mayam gi khanbi mu Manipur praja gi Manipur miyam gi leibak si bu nungsi be wafam de ni oja Dhanabir gi wafam kari habi ni ke kaino akhoi leibak se leiba ama sakhulak pada sakhuli sakhote khangbaje magi self interest ka adigi general interest ka ko ani sida self interest sina priority pi de base aigi isagi na aigi nuai na ba ina kunna ba aigi pisa talong na ba aigi kana na ba aigi na to basiga miyam gi general welfare ga di ani jam thi contradict to po de mane aduna once aingonda power ma pi de na aise authorized to de na aina kari gu khara leiba amagi toraga di ko mana khangada basi ma masagi senta loge nungai hoge aigi man changle phoge habana taba future generation me am khangada ne ngasi chen song na sanai ba pikha angang masing yang ga nungsi ro me am jingsi sahi kun thagi matung da moi gi future du uraga leiba ngakpa adu uraga thabak toraga di adugumбаги wathokasi ka hena leiroi dabani da ada ekhui gi si ayang mana masi sakotaba lamgi nature ni mi jing gi ko say well and welfare concept leidana aina yongado report sina khunai ji da manga da boraga di aina profit phang ju ka dona duino sina tawam yon be aina
aina aigi yoliba hinjang sida pojang na ma toksallaga mingonda yonbada yam sitleba ko sarwa midu loi na doi ni dana aidi pisa thangdoi phangdoi neba sida mi gi na na poto ina kadau tawdoi no aru sorpudi mangonda gi hena akoi thaini imaibil jingna ga asapo ka yombase angang jingna sa doi ni pap chendra angang jingna sa doi ni masa mo phanam ni ga na phiron bo amang sete concept se adu ai sum khan bada akoi gi self interest se isagi interest individual interest siga general interest ka ni ji akoi da yam chawba akoi gi mukna bam leiba sida isai ngam gi pot place tamda mam kano akoi kara yam political map leiraba aduda polakadoi mi sing du sum hekalakadoi ne ada hekalakwa mi sing duga lam duga chana na ba sangna uba mi sing na asuki matik mi top mi an cha chang mo khot jam section level america chaur bo ne ba but mexican sing sang kan da moi ki night cordon tourism sinaga nungdang ma da phar nearly more than 5000 mathak da phai au deport tawi darka leba thabai tawge abdu sahi kya no hangi mawing matha phasna isalawi subanu mita puthoga deport dum tawge ado ya aina ai dai ta leba se haina nang na mon mi mani economy right lebi ai right loi lebi ai mon political right leite dana mon political right is cry the leidun the voting right le kan dane once voting right siek leiba the ma citizen oidui ne adu egadi mapan dagi laiba loina baksina voting right si lona ada piga dori basing sina yamna kupna yengbam changi hoi magi khudong thiba khotpa leresu angsaigi adugumbadu leitona ba auto device to bata dana ko adu nata dana minister jingna zuma election bank saning ba kudamoina minority jingna khu mi masing kala ni waida adu mapandle jing koksalaga chahonge aduga vote si lepke kendra mada akoi community tongan leibnina community ama khatang wor madi kasu problem teda ada kendra mada community tongan leibnina mana sumka lai mai masingdi yambanina adi electoral politics is khoi caste the community dam tawriba adugi yengaga mana sumka leibnina khoi mi hengalage na pora mafam satrang po thamadona thamma missing hengatpagi electoral politics ki podama yam kanna election bank sembagi manipur da sagal ibisina su mitop mian chagi masing yam chang pasi su yam sabu ka thom ni isam samna lengak pa bol lepi mina su sincerity are madu tawge ong na tungi nga ki ai khudong sabi nga tawni ko na tawbugi yes singchi aduga authority su aduga lengak su aso mase dum khara lainare hai wapam doni thabiri je aduga masiga hapet akhoi sina foreigners ki mawong doni foreigners ki aduga foreigners na tabagi akhoi pai tar mapan gi as mian haibati hai gatra kari akhoi gi indigenous na tabasing su kangsala pai chang hai sumang da ner mu jukang puti talo ju adugum to habi wapam do Arjun Telheiba mamang da akhoi gi mamang panchayat election su akhoi mi humdraga humdoi lebda kulum daga kano hundra ba ordinary ka pose kaya adi maroina thangmi na pauna bazar part 3 sida apun voter masing sanga trahum doi lebada subnagi yelhomi nipan khag yauri voter list da adagi part 2b da apun voter masing satet ko mapal lebada yelhomi humphum do yauri si aina point ni kha puthok sabe wani asigumba thangal bazar area se lai singi 90% di khoi gi yelhomi na tabana dum oiraga leiri haijariba adu sigumba mayam si khara hena sanba mieng amada yenge haitardi adi nakanda khoi gi ujigami na paikhatte haibati yararoi paikhali bapadi influx torokba border area thambagi keno ma police thamdana check tona kota tawri adubu hena JCILPS ki as a convenor amoina
मदुदा करी करी सजेशन पीबीनिंग बलै हेना थबक सी यांगहेलन बगी नत्रगा अखोई ILP नत्रबसु अखोई NRC कुंब सेमी आसाम ददि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन ड्राफ्ट तौदना लोरे मोइगी अदु मा खंदो हजि लोरे सिगुंब सिदा करी सजेशन पीबीनिंग बलै ओजाराजुन फजबा क्वेश्चन दे आइना सो मदु सबमिट तौगे न खला लाकने अहमदा अखोई ILP से some misconception have tare bhavna politically mana sage mauna february legini leroi asom the center dagi yarakani yaroi chingna bagi tawdubo orambe ai delay tawbo orambe ai adu mudun to abam thangure the ILP university is a very much masidi maroi na ga han bada ko thene problem se Indian migrants gi acho influx na mara markanda highway but se thangal bazar absolutely border list अखोई सुयाव यावद्रे है तारे सी क्वेश्चन से लाइबने मसी बहम या बने अखोई जैसे आदमी माना अखोई ठीक लगा हाई रबने शेरो लोम द लेरी अरे याम लेरी है तारे को अखोई सुयाव यावद बसे सिगुम ब मयाम से यस इंडियन प्रजागतनी इंडियन को पीपल गतनी अखोई ना कमाई तोर को कोई वंस इन वन तो कमाई लौथोक लगे है से कल्लु न थुई आदि नियम दे लेरंगने है खल लुई है तारे को कोई लाउबे वानी पामदे बदुगी कोई इंडिजिनस सिंगी राइट कंजनी मुगी लाउजबे वानी लाउथोनबगी मेकानिज्म दुदी अहमदा ILP सिमा दरकार लइयबो कनागी नमक इंडियन माइग्रेंट सिंग असिना कदाई फाव मखोइना मोगी तौबो याबो यादबगी क्वेश्चन अमा येगबो मतमदा डिफाइन तौरकदोइसे ILP की लॉसिना नेबो रेगुलेशन लाखदोइनेबो रेगुलेशन लेट्रिंग देखो ना पाम दे पाउ लाउ सिदी सुम लाउ वानी पोते ता देना वंस रेगुलेशन दरकार लेयबो अदगी NRC का है इशू इज वेरी मच आखो दरकार लेरबनी मरमदी फॉरेनर बु हायरोने को कोई दु सक मानबदा कनो कोई हाइनेरी सिनी कुकी मरकदा बर्मिस खरा यारोंगदरा और कोई पांगन सिंह मरकता सक खगा मानबा पानी मुस्लिम यारोंगदरा बांग्लादेश से कइदगी इवन नेपाल मगता सक मानबा नेपाल खरा यारोंगदरा हाइनेरी बुसिंग से ऑफ कोर्स फॉरेनर सिंग असिदी याहुम थोक्तबा याहु यादबा ओइबनिना सक मानरगसु आई जाति कम्युनिटी अब सक मानबा धर्म मानरगसु महाक्ति फॉरेनर नि हाय क्वेश्चन तो लइबनिना ओको डिटेक्ट तौथोकम संग हेबा रिपोर्ट तौथोक ता हेबा अदवाई दु लाकान दे साइगे तब चाबा लो म दरकार लाए हुज मणिपुर अखोन मतम कोई दगी लेसन खबा हाइवे वानी नेपाली लोइना म फॉरेनर ने हाय रोगे अखोजु यारो होजति नेपाली मैम 1949 48 की इन मणिपुर टिके की मतमदगी कुछ मैम लेरगनी पाई चदानोदा हौजिसु लेरी बोट लेबी का खोइ मसक खंगी सुविधा निरंजन की मसुबो लेबी बिसिंग के लान योर सुविधा निरंजन गाय तो अखोइ मणिपुर मचा नते हाइबति यारो यस अदुम मपु होजिकी NRC गुम लानम होना पदा सिगी स्टेप सी करमाइन अदुना ने साइजे NRC हाइबसिदा सो अमा खोइ चंग हेबा सो अमा अखोइ यानबम संग हेबा से आसाम की 71 ने हाइने सिमे हमना अखोइ सु 90 ने तौदरा 80 ने तौदरा और 2000 तौसी हाइब्रा हाइब बेजियर म संगी ILP की 51 दुने तो आममनि को अदु इंडियन माइग्रेंट की वाने नतब अखोइ नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप की अखोइ मणिपुर दलेरी फॉरेनर बु ओरो इंडियन बु ओरो नेशनलाइजेशन प्रोसेस इन जी हाइब मतमदा सो अम चंगी बेजियर मा से बेजियर सिदी आइना पामबु दुनी हाइब तो आममनि सिदी कम्युनिटी याना तो होजिक मक्सिदा असिगुम्बा मयाम लेरे तोगान तोगान खुदम सांगदा मयाम सु लेरे हाइदी खुदम चानो हाइदी आसाम थंगनाबा स्टेट आसाम दजु तखलाबनिना मसिमक ILP मग अदु यानबा खोप खितंग लेरगासु गवर्नमेंट सिना स्टेप अमा लखम तो गवर्नमेंट की लॉ की मखा पना तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की मखा दा लाकदौनी वाफम दुबुदी अदु मकपु गवर्नमेंट सिगुम्बा सिदा ILP की गैप लैबा मरक सिदा अदु गुम्बा तोगान तोगान स्टेप सिंग लौबै वाफलो लैतब साला अदु पुस तो वाफम आई टेंटन थमजरमगे अगस्त 15 खोगी 2015 की ममांग सरकार ना अगस्त 19 बिल पास तौदोइनी को तौजु ममांगदा तारीख 15 दा अगस्त 15 दा 19 बिल पास तौदोइनी 15 दा खोइ फामिन वारि सानगी बेलै मदुदा फॉरेन इश्यूज ILP दा मिक्स अप तौबुदी यादरे ILP प्योर इनर माइग्रेंट ओइबनिना अदुबो अखोइ दी फॉरेन इश्यू जिसु दरकार ले बस थबक तो ओथुप दरकार ले हाइब तौबुदी कोना मेमोरेंडम ओइना साइन तौनगियबो अदो अदा 25 अगस्त ने को अदुगी साइन तौनबो कान कोना हागिबसि
population commission am semo hamala yanagre sem gane na ko sema kan da population commission na ma tab cha ma thau tor kan da kana na indigenous no kana na oida no hanu thigala kan da madu detect to wo process ma packet ka da bane abi ka packet kani na le yo problem na ko adu ba khoi na su su ma da ilinge da takshin ma yo dre ha ta re ka gi su wa mo ya ga su no ala du loy wari bel ye ba ma thau tari ba ta sa kan da ai na ha jin ngi di adu mai ya na gi ba su lei bani na ma kha tar po da di I am sugi batam de su sang ya na ki su am le gre ko adu na how to say energy se tagai ba da na ko thabuk to energy sema thau tai develop to butai adu na tingai tinga sai issue ma am sa waro shin pro po yaro yes yam phajai ga sai po si tang na ba state su toro mina manipur gi su border area ni tongan angle ka de khoi da influx to salai chang khelai bani adu sigu masi su yam na state loba ga mengi step si lobi ma thau tare ha bani oja sa to balak chage oja so masi matang sep adum wang si kare ha wang oina satre hai ba ga no sida kari idea lai kari mot phung pi ni acha hoji ki voter list tagi mogi ming struck up to ba haitare ko ramai lok thok da ge hepse si government lom sem asi manipur mathana sem ba bri ya da bi ai koi government quarter da leiba then migin tenant tai tare masai pata lam pai da ba si mi ka uli pok to ji voter list yaw ye mam do amat da masagi ha masagi am ta leifam leiponte meyum leipote bara le raga eta hafte limne sum ji lo ma sema ga di bara da leiba lampen le imam je quarter da le raga pa da hafte limne ba sum ji strict law hai tare masi adagi with the center dagi concurrence aya bum lo raga ba ko manipur da di am na sati na border area go area si tongan ba specific kano khara rule khara koi dam da le down toro adun traga de ko ji ko manipur macha ji kan mangam roi hai be mong da changchal ba adur ka di uji ki illegal hai tare voter aming si ran turang pa hap tem ba ko sumbong ngata ni uji lai mi am se ko hai sini particular ai no sum uri pok da sum pan be wan te everywhere ko city se chawra di uji india da city si nan gi report yaw idu 8000 yog dore ba around 7935 ko city area gum si da ni moina ko illegal migrant hai tare si jangjal li se rural area si bu diam de panchayat ka si 2 lakh ani makhai gum badi lai hai aduna je city area si dare moina tori simam di leishalaga ka cha bu yola su economically dominate to selagna ba post su mo su yap ka state lori aduna khoi tongan ba khoi dagi center dagi concurrence am logri darka lai ni mam di manipur mathan dagi lo ma senge di ak tam ni na jini delhi da lai mi am du kasu yaugi ju khalu de koi gi natra ada lai mi am do koi mo bottle is chalu ge ju khante moi di sidai da adi pramani bihar da halaga di leifam chafam du khangdam se ka macham da tor sam ka ga dum nungai na dum hingma me ada di kra cast outcast oina leibani na aro se leishalani adu ga hojiki mayam hainari ba political game changers de mo yakshala ka tori ka na hai si political kano se yakshala ka ji adu di am danger oi bani na koi gi hai sine lo ma kan ba lo ma semaga even ujiki mo enumerator sing da hai tare na adu di sarkar na lom sem da di aroi lo yaw da na di kai ai si di government gi rules yam sawi da yam sawi maya na public na push to draga su government sina mathau khangna tawbi badu ya mathau tare hai badu duni oja sa to photo ni je adu bu just oja dan bi lak se sem ujiki nrc gu magai gu semak pasida government na mana mathau khangna tawbasi yam tangai phada bra na khanjai ado matang oja dan bi kai hai bi ni yam tohon thwe di ekhoi da su sometimes ko we are very difficult to understand ko ai di family planning ga je za sa to pacham changali na family planning ga sang je ami yaman ga na ne pok tri bangang du pok ta ba ne ba toise natra ne ado hojiki jina ada paisa thadai ni ko polak ta na ba ekhoi gi isa gi mi na poksa ga da ba angang du pok ta na ba paisa thadari ne mapan degi nupi ngang yu thibi aba thabak sum munba aba mya ama chang pada ko tumi lei ne ba si understand to why aba yamna asi mone haije awna luri di sida khoina yengbada kana to busi magi sarkar na bu honage di asam gi ji nrc tobunga mi ji both my intellectuals in kari gi my hoi chumi record kari my data myam du pi ba khot pagi du sarkar na ngam da bai ko adu di research oriented ba ngang me ama loi mateng pang wi ai dena ko
aduga tasengna identify tawraga khoi ju ngasai gi khoi gi Arjun haiba dumaina loina ki apha pata yenga khoi ngak ta yeng mana taba beja ma darkar hoidana adu yenga leptho ga tawba phayin khali ade amaju akoina yamna nungai tom ju leba government ki di tawm thokpa ain gi manung da regulation ma yam nana semba yab leba se gudamoina swaida akoi bda leba bhara laisi moi effort to ngam bote bhara jinatra kam da moi tram ngam tumjal ani taram kai no thar budun tumjal ani tra toilet jaw ponte bathroom kai kai lei ponte adu moi thok tawrni aduna ju nala da kai da yamna ju phataba thoidana aduna layu काम अमद लयु मी अमा दगी अनि दगी हेन लेगनु दगी दे बादुम अटैच तो नतगदी नोइना सा फरोय अफो पोनी दरसे लेबदी गमरोइदना यम यायबा यम यायबा अदि मोइगी जु मसा फना वेलफेयर नि लेबदी गमरोइदना को अदमाइना सरकार ना रेगुलेशन मा अदगी थबक तोबो लाको मयाम आतने भोजे कोई प्रॉब्लम लेजे यामना सिंगबा याम हाई सिंगबा फना यामना अमेरिका जी अखोगी मपान की मी संग बज सेक्सुअली हारेगा सुको याम साथी न मतिक सा मी संगे संगल लेबद लमदु ज काना दोवडी अफाव साइंटिस्ट न्यू संग के दम संग ताम नत्र अफाव प्रोफेसर खर संगे दम संग ताम नेबा अदो अखोगी दी संग इमी याम जिंग सिजु मैनुअल लेबा ngakतनी अदुगा अखोगी सुगदब थबक सु मुन बनी दरबा अदुना सिगो मयाम जे रेगुलेशन न तोरगा कंट्रोल तोबीबा आइन की वांग मसु नतबको अदे अमना तोपा मगा प्रॉब्लम से होजिक से असम के एनआरसी लेरपगी पायबो ने मनांग नकपा सेक्शन डबल लमजिंग ददी चेंजन फनाम होरो मने पाथोर कदोइनी अदगी ब्रह्मा की चिन कुकी गिसु मागी ब्रह्मिस गवर्नमेंट एज ए इथनिक रिकॉग्नाइज तौदबनी तानबदनी लांगनिंगा यामोय अदगी दी अखोगी मुस्लिम की सोम वाथोक्सु लेदन ब्रह्मा की वर लेदना हदकसु लेरमी हाइसिंग से सी मैम से लोई तब याबने जीरी से अखोगी पुलिस ऑफिसर मूवी नगा तौरगा माना तौरिसे याम साथीना अखोगी कमेंडेबल वर्क ने मा हजि तौरिसे बट द प्रॉब्लम इज केदोगेदा इमिग्रेशन की लेरिबा स्टाफ अनि उदु कदुनु अदे अखो मोइ साइड याम सेक्शन बीएम को थोंग लान मखन पादे मतेक तो साइ तुरिन द कैदा कै गुमदे लाजल मदि कमाइ तौनी आइदी सिगुम जी मफम मफम जी यांगा चेक पोस्ट सिंग जिदा माय स्टाफ सिंग मसिंग हेना लेहनबा अदगी पुलिस इंग्लिश लाइजिंग जी मसिंग हेनकलन बको आइदी अनि दु मतेंग निरगा तोरकदा पोन हातनी दनको अदु नत्तबदा अइना स्वाइजदा याम चेक्सल लेदना असिददी याम कन चेक तौबने थैरगा लागादे दम प्रॉब्लम लेबा अमो रोमेरो के सरकार की माइकेदगी हिरम खुदिमक्ता थवा याम यावबिबा फै मरमदि दैट इज फ्यूचर ऑफ अखोगी फ्यूचर जनरेशन की नेबा मोई लाइबक की नेबा यस अदुना आइदी तौबम थोए खाले याम कन्ना यस मरुइना अखोगी गवर्नमेंट सिना टाइप लौरका दा तोंगा तोंगा सेक्शन तकी मतिंग पारबदा इमिग्रेशन सेक्शन खतना तना पुलिस डिपार्टमेंट के मेडिकल डिपार्टमेंट के अदुको तोंगा तोंगा बा थिंकर्स सिविल सोसाइटी जो सिविल सोसाइटी की सिगु मेंगल मयान पुल्लप न खोमजल लगा न हेना फबा हेना तुंग कोइना सतपा अखोगी मणिपुर की कनो मखक ओइरकनी हाय वाफम दनी अदो इमिग्रेंट्स की इशू मयाम सिटी अम खक्तना दाइते लोगदी खरा वागनी हाय वाफम दनी थंबिरी से ओजा अर्जुन मतंग याम तेंतक प करी हाइबिनिंग मसी मतंग ओजा धनबिर हाइबिनिंग सप्लीमेंट तो बिनिंग यारिब्रा ए अब चुमवाने कोई सप्लीमेंट आइबो गसाकी सरकार खतना सु पाक यारो सिटी सिविल सोसाइटी का चौवा रोल लेगनी कोई सिविल सोसाइटी द चिन चोंगजनी मैम से सिनो वेन थाव यावे हाइब तारे सी लमजददी अनमक जिरी तो दुनिया अदुगो होजिकसी JCILPS खोंजेक मयाम मतम सांगन लाकपिरे होजिकसी परीक्षा मयाजु ओइसले होजिकती मुंग तौबे यारोय मतुंगदा मबांगदसु करि हाइतारे सिगी खोंजेंगसी खरा खरा नोक तौबमदि मथौ ताब्रा हाइबा फमने तमेदो होजिकसी इंगदा चिंगदा सुम लैबसी वादना सिविल सोसाइटी में वाब जाला करि हाइबिनि मसी मतांगसे मसी वाब नते पॉलिसी ने हाइबते अमोहना करि हाइनि बिल पास तौन बाजुदी मियामगी प्रेशर मदुम सागर बाजुदी कसु लुब नतेबो मियाम ना हौरगदि सरकार जुदी कीबने निकेबा त पास तौर पुसु यायबा अदु मियाम निक उरु पास तौरगसु हौरन गालगा नोगालगा अमना मो ना हौगिबो ममांगी टाइपता थोगदि कानदिना अदा चाहि अम जंगजुन अनि जंगजुन खितंग ग्रास कंक्रीट ओइना ओइना होय अदमाइना हाइबता कंक्रीट ओइना को अंडरस्टैंड तौनर कान सेम साउबन चुमे हाइबगी थाजब अमा लेसन तौ हाइदा ममांग मिस्टेक तुनको अदुगी पोतु जंगखेलक बने अदु याम फाजन जंगखेले
ya pada jang jale ai na mama so haje gi 95% mai pa ni ga idea ma da mai pa mai I'll be able to chan ni bo ga chu ai khoi manung ga khoi ma sen gi ma ta hai ta understanding yam le ne re le ra ba ne aduna hoi athu ma tam da hai ta re ko soi da ma gi apun ma gi kholau ma ga la ga de ko Sokthab nati wab nati akhoi break am lawraga mayam da wakhal taminabai khongthang da loksal lakanda mamang da soigiba mayam du menkhanna bagi matamam ka lawbuni haiba wafam ni thabiri se matang da khoi gi yam ten tak break lawse break matung da khoi yam thunan jar ke pack news pu meng ta don lebiu break matung da mayam amung kana taram no sari break matung sidi ozai ditar da laksage maruina oziki wahang si kare haitare border area da hoje ozadana bi thambi khre border area da leriba koi police officer sing ya mathok phajana tawi haiba waham si leri even border area si haiba check post jiri gi check post si khakta dinate tongan ba kilometer mayam sang ba si border area oi leri bani not only rohingya gi issue si da nata bida atopa tongan ba angle ke adagi jungle pharo sang pa ituri lal sang mayam si yawninge yawramoi haninga di laite adupu government na toriba lengas ne pari ba si singthari ngai oina thabak paikhalle haiba waham dudi mayam di unari adupu masing ba rufol masam sa le basing si dadi masina moigi step si loirab sala masida kai session to bining bale kuidri matam numit mangai trani mangda jiri chalui jiri pura koi porous border hai ta jiri se porous border ta pangchang chang ya ba moi pura immigration check tongna ba moi staff amani ka phang moi dum frankly admit tawi moi gi limited staff tuna ka chu check tong ngam de kana amani phai kana khabar w yaw batai aduma sungya ya ro moi haiduri rota chang puru check to wa ni somda thong saraga wa gi thong sar chang ba dum moi check to sung ngam then topa matai khul kai du da ba adol leuri je ta maitei macha si da leuri sina maitron jungang ba moi du na chang padadi adum yaram nu male mam ni pakka maitron ngang tripura gi bangladeshi maitei moi manipur si imphal ga yogjan te uski matai khun du lam gra phanga ga madalai moi ju ju adum moi jum chang moi chang padi adum yab jani yab de man lon lu ngang samana ba religion ni moi ge habu Manipur ko bom le yana changa ga lamdur le rimni changa ga ban moina haibni as lila yengi ka haib lila bom ju le haibum di khangba adu lila du pura yenga lu di tam tu la ka ni hum changani moi masan moi dum friendly admit tawre sini akoi samde lakpani tripura de lakpani meghaloi de lakpani bangladesh laga yam chong tarim na moi hingnam dikam te leite u khra yan adegi di karam na yu sungaga mana tahu lagi. Ado baru juga bagi step sing shipping ni agak berat. Ha, atau porous border hai di pakka porous hai di asini. To pangasagi Mexico ki wajah dan bin hai Mexico ki wall. Iban mau jauh tengah ngam dan wall khani hai ni Trump na. Paisa tu na Mexico na khaga dah paisa tu. Mau dia paisa lorga. Amerika na khadang otak ba. Koi gidi adum badusu koi na India manung ni na koi na wall khage hai usu India koi mana yaroi. Koi gidi hai ta di ngasai hari sini mana once jiri ya koi di mana lakdo ni moi lak city yong honar ko ne ba city je ko ji kakching ga pakka city da re ne kakching da bara le ga hing maru yam lai hing ra ne ba then aduna moi city yong no lakdo ji bai ro ta lakdo mi do ga di tengno akari ko ye ko no ne da ko then topa check posting masing yang kalau matang tadi ngala ba duga phajana identity card Nagaland gi di moi check to bunina akoi gi Dimbapur rom de ji ka chang po wani Nagaland check to buduna khoi da kana ba haitare aduna khoi gi di pura open ni na hoji ki number of check post mo da hangtare war yu sim to na hangtare identity card ya ubra ka do bono hoji sangai miam duna ka do bula puno then sona ka mori suni poros sai di mori su once mori ya godi do ya ra ya re ba bi wa pa ka pa ya re ba do ga di madu to gudu de koi mori rong di police le te asana person to ya asana person du to wa di ngamro chalo law and order bunga kara adu foreigner bu detection duty ko sinobra adu ngamro harkani adu bu at the end ko shoko do jim Manipur re ba ko jati hai tare ne koi shok ka do rimina concern authority have tare ko gi di moi na ta di kana civil society to lambi de phuna na loini with all force moi da lambi da who are you ji bus to ngadi da hangin na Nagaland ya aduna ko chuan main to na tiksi to la di war you na ta hangba lokthara ga go back kadum ba khara strict kan ba vigilance choi ba den strict force ko kan ba force samna
madu deport tau ki badu matau strict rules sama tau tare mayam da sincerity to strict rules ba thau tai hai ba wafam dani phogo pi je da bi same idea tu da kari wafam hena suggestion to piningi yam sangi border area je lambi khatak by road ta lapot ta ti turi la thrope lainu hula sang pasu yari poni kari hai biningi samane masida magi BSF वगैरह दगी तोंगा तोंगा पैरामिलिट्री वगैरह को इरांग लेवल लमनिना कोई बॉर्डर सिदी लेबदी लोई लेरे मोय केम लई दगी मोयना जो चेक तो बखो पजु लोई लेदना अना मसिदा मोयना थवा याव बैदो जिकि दमाइना लॉ एंड ऑर्डर की मई लेनो थबु तोगदरा सिबु तोगदरा हाइबगी प्रॉब्लम दि लेने दु मागी गवर्नमेंट की मागी दगी सी की पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग लेगदी मोयना जो तो याव याम लेदना आई कई सुना तो बता मोय ब्लैक मार्केट भारी 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 मिटोप संग भाई है नत्रा सुमाइन लेबा दगी बॉर्डर एरिया दा लेबा मागी खुंगंग जिंगसे मरोइना तारिबा कम्युनिटी जिंगसे मी यामना लन लन ताब जिंगसे मोय मी याम लेमिनबा पाम दुंग तोय लेमिनरगा हाना लेरंबा जिंगसिना जो कोन लेरबा जिंगसे सिनरगा मोय मेन पावर सिनरगा मोयना क्राइने कमांड तौजरगा लेमिनबा नुवाइजबा थबै गा सिनबा नुवाइबगी पोटा अदा लाइबदुना सिंगना कोन मपुरे कोइ वानिदना याम नुवाइबम लेबा कोइगी कम्युनिटी मचा ममिंग दी पलरोय कम्युनिटी मैम ताबम द संगागा लेजगे हाबदा असेंग थोगी वारी निको लेजगे हाबदा लेयु लेयु तवद नंग युम कई सादर फम जि कुंदा यारो अदुदा फरे फरे दे मकोक सिदा आई संग मसाम साजरगा मैम न कई लौदे कई हि उ सारो पो तो खर कटपिरमो आई अदु हिंजगे सुम हिंगबदा सारोन सुरोन सुम पुरकांदा माना मैम कटपदे दिंग तो वेगी तो आईदी कल्लबदुना सुम दिंग तो वेरी दरको कोरंगददी हारिबा लम लोइना बक्सी मागिनी माना मकोक सिदेरगा मैम कतना खोतन तौरिसे आईगिनी ना तौगी हाइबगी वालेबा असेंग मथोबदा अन अमरो मो होजिकिसिदा मागी लेरिबा कम्युनिटी जिंगदुना बॉर्डर लेरिबा जिंगसिना जु यामना मोइदजु ज्ञान याम ताहनम चंगे ज्ञान याम ताहनम चंगे मोइदी होजि होजि लमांग अक्तो उरिमना कैदोएगा लेजिजनोना खनबा तुंगी खंदबनिना को अदुना लेरिबा लमदुगा मीगा चानरक्तबगी याम चौबा अवाब अदो लेरिबा बीसिंग द अवेयर ओहनमम संग्रा क्लास लौबम संग्रा मदुई मता गवर्नमेंट की ओबा स्टेप से पॉलिसी से माय केनो अवेयरनेस पीबु संगिदना को आईदी लेनेजी याम तांगबा कैपिटल नि यस अदुई मथकता तोंगान तोंगान बा खोगी केनो इंफ्रास्ट्रक्चर हाइ तारे पुलिस स्टेशन बु ओरसु अदु खरै हेजन तारे अदे ट्रांजिट सिंग याम सेक्शन तारे असा हाइबी दो लाइबा मे याम जि लोइना ट्रांजिट तो लोइ थमदुइनेबा अदगी स्केटर तौरखिदुइनेबा अना अदु दुगी ट्रांजिट ओइबा पोस्टिंग दो खोइना खंगगा अददी कायना बिगरसली चेक तौब खोटपा मागी रेगुलेशन से फजन नैना इलनबम चंगेबा अदु ओरगदी टू सम एक्सटेंट खर फनिको ट्रांजिट सिदा चेक पु तौद्रबदी लोइना मा अदगी संदोखिदुइने लोइ चखिनेबा दम होजि फावददी इंपोर्टेंट ट्रांजिट प्लेसिंग जे लोइना फ्री लोइ ओइरिबा खोइना सम येंगजेबदको सी चेक तो संगे खले मरोइना गवर्नमेंट की स्टेनी रूल सी गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट रूल सी लोग मथौ ताई हजार जन दलाक सगे पॉइंट सी ममांग द खोगी मणिपुर की सोशल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मयाम हाइ तारे ममांग द याम नंगन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मोर बे एम सुना फॉरेनर एक्ट फॉरेनर इशू ना लाउदना लाए होजिक से तोंगान तोंगान बा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मयाम सु लाउरी दगी मरोइना केसे सु कांगलेपा स्टूडेंट एसोसिएशन मानसु लाउरी हनक द मखोगी डिमांड मयाम पिछले हजिक साइ पंजकी बा एसी निपान दी होर मणिपुर असेंबली कंस्टिट्यूंसी खुदिमक्ता अखो येलोमी रिजर्व तगदनी हाइबन सिंगबा दगी तोंगान तोंगान बा एंगल मखोइ सु ताक्सन दबनते दुगा सिगुम्बा इहो मयाम द मंकिन थारि जु मणिपुर की अखोइ स्टूडेंट्स मयाम हाइ तारे रोबिन हुड लेगिदबा अखोइ सापम रोबिन हुड सु अखोइ आनंद एकेडमी की महिरोइनी JCILPS की खोंजंग दसु लाखिबा चंग यावखिबा हाइतारे सिगुम मयाम सिदा अखोइगी मरुइना रोल सि ngsaigi tongan tongan स्टेक होल्डर्स सिंग लोरिबा रोल सिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिउ आइदि महिरोइ सिंग याम चौबो रोल अमदि ओइदब्रा मतंग हिदा अखोइगी पॉलिसी सी गवर्नमेंट पॉलिसी सी खरे हेना tongan tongan साखरगदि मसिन मपांगल सि कंखत पंगम दै वाफम ग लेबा साला करी वखलो लेबियो जा मसि मतंग हिदा मरुइना JCILPS की अखोइगी फॉरेनर इशू खत नतबिदा हुजिकी ILPS की इहो हाइतारे मसैदा अखोइ हेना मांगजिल थाननबगी प्रोजेक्शन से करी करी तोबी के सिनी नो हुजिकी वहांगदुदा गवर्नमेंट की पॉलिसी ने मरम बरकान दा साद सिंगसी याहोनन होनबा यावदगदि इहोजी बाय पाओय गायना खलक तबकनी गायना गवर्नमेंट खनजबदगी पॉलिसी तौबुजाला हाइबनी हा वहांग यावजु होय होय अदुनी अदुमन मधुमक दाई उसलुदे हाइतारे गवर्नमेंट पॉलिसी तौरम याय ओ तौरम दो भी याय yes of course होजिकी
सात सिंगे पखा मैं हुए मरोना 11-12 की को जो मैट्रिक की सु और नो माले फाइनल अदवाई की खितंग अखोई ना येंगदबदी यारोय हाइबुदुबदी अब चुमवाने अना मधु येंगदना अखोई ना आंदोलन तौदोबे वासु नते जैसे IPS किंग साइन थमजगी बुदो हाने की स्पेशली हाने की 17-18 की पेरचिदा आइना कानमेना ओबगी टाइमिंग सिदा हाइतारे ने को आंदोलन तौदोबा इरांग तौदोबसिना मरम काना जैसे अब तुमिन लइरे हाइबने मयाम उबिरिना यस आइने अब तोनि सेंदुंगसेरिना इरांग तौबो ngakतना अखोगी थबक तौबो नते थबक तुम मुन्नब होनबदा माय पाकना होनब कांदा अखोई सोगिबने करिनो सेक्शन हौदबने करिनो मखा ताना को थिगदबने करिनो सेक्शिंगदबने करिनो हाबगी होवा अम दरकार लेयबो अखोई ट्राई अगेन एला यू विल फेल है तो कानदेबो अदुगा क्वेश्चन अमतगा अखोगी अखोगी चैलेंजिंग हाइतारे ऑनरेबल मिनिस्टर सी मिनिस्टर जो हाय अखोगी तोगान तोगान बसिंग जा वखम जिना हायरे सिगुम्बा मितो खनदो चैलेंज अमनी गायना हायरिसी मसी तोगान बासी कीबदी ओइरमोइन खाली अदो मसी खरा लूना थोकनी गायना खन बसाला मसी दैता तोगान तोगान स्टेक होल्डर सिंग सजेशन खरा तौबा करी करी वखम सिंग स्टेप से तुजनबगी करी लूदी साइना हाजबदो लूदी हाबदी को ILP पास तौरने मैं सेंगना इंडियन माइग्रेंट्स कना कना नो हाबदी लेदया दबसिंग पास पारे दो मीना बस खांगेदना पास होल्डर और दो मीना पास होल्डर ओइता दे डूज एंड डोंट्स का तुम लाने बाय एक सिंग मागी रूल से माइना लेगने लो से पास अब तुम दा रूल लाकने बको इनी लो इनी रूल लाकने बा पास होल्डर सिंग सी सपोज अखोइना मायानो पामिबा बोतल से ऑलो सिबो हासु lam la hello sibu hasu man pa mo poto rule din sin lo do na ba adu ki pot ma leigena ha ba ko kare het yes khoi arjun gi jaina submit to ni se asai gi club kari kari je khoi gi periphery to ju yam leidana ko thawak yam to je ba ngang yam na vibrant ba ngang yam leiba adagi di local self government ki ju mai gi pradhan ungdan kari kari leiba ju yam leidana ko anu moi sing jina akhoina mitop changsil laga leiba jaga jing ji loina bakta leiba na te ba यामना अखनब एरिया मोय खुन तामिनब नुंगाइब जाति पुनबा सेम रेस की पोट ngakतनी दना अदा साइगे दुमाइना मसिंग जे आइदि मसिंग दुमक्ति थिदोक याइदना अदुगा अनोबु चंगपदु आइडेंटिफाई तोबो ngमनबा अदुमाइना चोराप थबब लोइसलदि सरकार जु मतेंग याम फजना पांगनि दना अदु ओइगदि लेरिबा जिंदुदा हाना लेरिबा जिंदु कोना तांथोक तांजिना अमो ओइग्रे होइसु अदु याम गाना खनानेबा ओइसो बुदा होजिक लेरिबा जिंगसे मसे कोई खंगमिनजी अतोप चंगपदि नोजु पाउ पिगदमने खोजु येंगे लोरे अदा मयाम जिंगसे माइ माइ लेबदु सोक्तरमने केसु तोवेबा अदो अनोबु चंगबदु आइडेंटिफाई तोबो ngamiदना अदुदि येंगसिनबा यारे दरकार लरगा डिपोर्ट तोरनी सिगुम्बा जिसु खोइना सिविल सोसाइटी खुथांगदा क्लब की अदगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खुथांगदा उम तोबु यायबा मदुना सरकार याम चाव मतेंग अमजु होइनेबा तोम थोय खले आजु नत्रा यस ओजा तनहै बु धाइरि तोंगानबा हाबि याम चुमे बदु पोतो आइना हाइनिंग सदुना को अखोगी ILP की मैक सेंगबा लो मख लेगदबने लो से लेतबदुना मरम का नाउसे लेतिङै मरक्सिदा नो नो लेगदबने हाबि लेबम थोयाबा अदुगा लेतिङै मरक्सिदा हारगसु अखोइना ngसाइगे सामना हारगांदा कुलैकाय क्लब सिंग सामना हारगांदा नोइ लेकाइसदा बरा कयाम लै कना कना लै का हाइबि चेक तो हाबि तारे को चमिनबा मथौ याम ताय ताब कांसिदसु प्रॉब्लम तुम लेतब नते बसे से आई मुंगदा मयांग तराम कुलमाय बिल्डिंग चाउं सारगा पैसा पाइबनि ना आई ngमदना थमे पैसा पाइदो जुलो न बिल्डिंग सागत पंगमदे काबरा सादु पंगमदे मी थम पंगमदे मखोइगुंबा ngमदबसिंग दुनेबा इहोगि तोरगदोइसे angam ba sing thola roeba bara le imung mi di yaura roeba ke do na si wa nam ni ga na thol mo tam da question ji kai la kan da a khoi da kalak to ni thi to ni na ama ina lai poche an le kai club so highway wa ni asma se khoi ya khoi no khoi noi ngam moi da ma si ta khoi ma se le kai mi chen ka rom chali da highway post le ye ba ta ba ji tantu orta ba masing khangbon mo te su kai ni साइगे अखोई येरुंग yin bi kanan hare wafam ji yoraka tore madi wafam da government na policy sem na mathau tari bra like club su adu step logo mathau tari policy tu ma boy ha ja du ne ba policy tu ma thambiro ko thamne ma ta jo JCILPS am bang kan da JCILPS na pawa pa sel laga hai ta ne ko lau thu piro Manipur de bara le usi club club dan dai to lau kan si to gai lau thu pira ga di
अखोई पांगन खा हापे तौबसु ngam ga habsu lai tam nate madu gi lauthopagi power hai tare ko JCILPS ta state power akhoi paisen bangam do hai tare yes adu musul akhoi dum the problem di mayam am thoi have ni adu loisal lapos da oja sa tom da lak sake keno ni oji Nagaland di hoji ki post oja Arjun hai post dum tawi hai tare lai kai club da authority way mi kya sangai khole se dum labi adum yi tawri ba masi ki si makhoi ki system sina oi basala sai yeri system ni halan ba natraga mayam da aware uhen ba si matang da oja sathum ba kari habi ni loisal lapos ai madumak ti ai wakhanda di madu apprehension lai somda gaw raksagan tawduna gasu dasa taba mi yauri Rajasthan da je nan BJP ga kadri do gaw raksak tawbain Congress na ga yam kari do asum basi akhoi masen phuno akhoi masen khano hai adu di pamde koi chi nan ji kitang matam kai mang da Guwahati da chale ai ga one of the learned koi expert legal luminaries hai tara Manipur ge Ravi Shankar juna mana hore no problem kai no la ko tumile mana hare ko no majority general class single ya de ne shine mana aina pam de shine ba koi demand yam lai koi demand je matam gi loim phangni shine ba koi indigenous people ji samvidhan protection PO jo dum birakani then tribal pamesu pamni koi demand ji matam gi wani sumyang si le assume hai tare ko koi underground organization jing gi na koi arm che lay down tor ge mainstream de change pistok to ge haradi ek pamiam JCILPS ju phangni maitai tribal on jesu yani then mapan gi machana Manipur lam leiba ya desu yani isi matam gi wani masi oiro haibusu leite mamdi mogi central gi mogi think tank hai ta moi mindset le rebel leaders se shin ahal warakanda koi mainstream de lakningi ada moine isam jamna di lakudi aroi muiba halakri do ma chahi around 70 plus ta halaim ne then madu mana halakanda mai tribal mayam gi interest haptong na ba man demand to rim ne khoi ju rebel leader ji 70 mya yo go yoy moina he moider lay down to habli na taba moina pare da ko asam ko chai kunthra ni fu fight to ribu Manipur gi praja gi yenga ko ju demand to rogen to loim phang ne ba aduna Ravi Shankar da hai ba adu man wari do loisala sai re ba mamdi kari hayu ge ko ain loim phang ni hai ba ko demand me loim phang ni matter of time matam changbe ai ro pare wari loisala sai ai gadi wari ko in chadre ibani dum thore yes ya sab kar solution di tum lagane hai badni oda dar bi seti kari habi ningi ya sab sai ya yam da oda sigi matang sida tongan ba oda Sanatomba oda Arjun Telheiba amdi oda Dhanabir na ngasi influx to ba migration adu migration issue ko tan foreigner issue adu tongan ba ILP gi issue kaya da naina duna oda Sanatomba amdi oda Arjun Telheiba oda Dhanabir na lengbi raktuna sida tongan wakal phondo pi da oda humakpu manu hunagi makhedi gi thagat phondo loina na ngasi gi ni manu hunagi thorom masi matang sida kaina ba yathang nijari मैं आपको खुरमजरी